dostlar. Olay жаратқа şimdi Alsın'ın birinci konserti уже biletler taralып ötken деп aytırga болар. Бұлай Патышапқа şimdi siz шығашық барышты билетларын алып шеп кетерсіз деп ойлаймыз. Әзір достlar, міне біз енді диктер қазіргі заман ауыр болғанға көреме әлеке заманлары түзешеміз енді. Өзіміздің болашақтың сауынабыз, еш шақтың сауынабыз. Диктер енді шол заманлар өтіп кеткенге көредір енді матур-матур хикаялар сөйлейбіз. Міне шол заманларда, өзіңіз білесіздер, бек матур традиция бар еді. Ол заманларда семинар, съезд, слет, конференция деген әйбірлер бек еш өткерелерді. Шолай бет. Міне ол конференция, слетлар, семинарларының бек матур жақтары бар еді. Ник дегенде бүтін яшырып тұтқан дефицитні халыққа көрсетілер еді. Халық шунда нәрселер бар екен магазиндан көріп қала еді. Міне шундай семинарларын бірсіз Чаллы шәһәрінде өткерге жиналарға бик крупный гына екен. Хәзір әллә қайлардан қонақтар келерге тиешлі болғанға, әйтек шәһәрінің башы сатушылары жеганда былай деген. Итек астында болған бүтін дефицитні киштелерге тымырасыз. Кіші дегіне сұраса да сіз жүк деп жауап бермейсіз, сөзіне екіншіге бұрасыз, үшіншіге бұрасыз, төртіншіге бұрасыз, сатып алушы қанағат болып кетерге тиешлілер екен. Аңладыңыз ма? Аңладық. Қазір екінші күнні бір дүплән тирәсінде бүтін Чаллы халқы ертен тұрып дефицит аларға шаба. Хәзір бір кіші енді өзінің хатынына күн першетке подарок етмекші болады туған күнге. Бұл келіп соңырақ тұрған көресің енді бұл келіп жеткенде болған бүтін дефицитлардан да енді желілер ескен бола. Тек шулайда бұл матур етті бісен нәшәді шулай дейді. Исәнмісіз тұташ, меңа күн першетке керек еді. Тегі бетемде жүк деп жауап берем, мен міскен сатушы. Сұрауға сұрау білен жауап бере. Сізге нендей керек? 2 бармақлысы ма, 5 бармақлысы ма дейкен. Теге сайдай 5 бармақлысы керек. Сізге нендей керек? Қышқысы ма, жәйгісі ма дейкен. Теге айдайген қышқысы керек тұташ. Сізге нендей керек? Қаррасы ма, соррасы ма дейкен. Теге біраз ойға қалған бет. Хәзір сатушы мұна файдаланған тағын бір сұрау берейкен. Сіз бұл першеден кімге аласыз? Теге айдай қатыныма туған күнге бәдәр еттім дейкен. Хаттынығыздың туны бар мısың дейкен дегісі. Бар дейкен. Міне хаттынығыздың туны көтеріп келегіз, біз сізге машқыда айтып сайлап береміз дейкен. Хәзір бұл сүйініп қайтып кеткен, қайтып бара екен көршесі шыраған. Сәлем, сен қоя қайтып барасың, семинардығы жақтап ет дейкен. Мұсы айтады. Міне хаттынығының туны артынан қайтып барам, мен туын көтеріп келем, бұлар меға першетке сайлап берелер дейкен. Теге сағарат тұрғанда айтайкен. Сәлем, жүрмеді, болмайды дейкен. Мен енді бүгін оларға унитазны да алып келіп көрсеттім дейкен. Ыштанны да ыштап күртішір көрсеттім дейкен. Ешкіне де бит малай туалетный болмағы сайлап бере алмайлар дейкен. Так, не шеші қалалар. Айдар Қалипов бұлай дәдір е. Рахмет. Салауат бұлай дәдір е. Кел артистлары қорап тұра-тұрға, кел артист болып дәмісінде бұлай жүріп болады. Ансы кел, сөйлерге үйренген жүріміз меттегі сәкіне бұлай дәдір. Қадірлісілер сізге ұшап үлгірген, жаратып үлгірген, әйткенім шейді Қазақстандағылар туып өскен, шілді жидес қызыбыз Шолпан Ғиматтинова, Башқыр бейі білен.
бию белән. Рәхмәт кадерле дуслар. Язса Шулпан тагында чыгып керер. Менә ягы-ягы белән никтер язучылар күп чыга. Менә арчаякларыннан менә ишелеп язучылар уңа. Ашлыклары ничек булган белмәм, но язучылар күп инде анда. Ягы-ягы белән хатын-кыз җырчылар чыга. Менә әйтик Сарман ягыннан, менә әйтик Зөһрә Сахабиева, Зөһрә Шарифуллина, Гөлдәния Хәйруллина һәм башкалар. Ягы-ягы белән кел ир-затлар чыгып тора җырчылар. Менә моңлы кешеләр Актаныш ягыннан күп. Шулай бит. Ансы бөтенебезгә мәгълүм. Әйтик Илгиз Закиров, Илсам Хабибуллин, менә Хәнәви Шайдуллин, Азат Хөсәйнов, әйтик Газинур Фаррухшин, шулай бит. Шундый күп менә. Шуңа күрә бүген сезнең каршыгызга шул моңлы якның bir яшь җегетен, Чаллы җыры 94 конкурсы дебютламандан Дәниев Шәрәфетдинов чакыра. Каршылыгы. Hozir sizga Vitalia Agapovning o'zining so'zlarini yozilgan bir mo'ngli jırın jig'lab o'tam. So'mga oldim.
келдім, күйеуге шыққансың деген сөздер баш қыздар міне башылар что қыздар yok әлі нендей үйләніп әлгі бір жыр жырлап өтем сізге Виталия Агапованың Мирхати Ирады сөздеріне жазылған жыры «Сағыш желлері».
Виталия Агаповның соңғы уақытта жазылған бір жырын естіріп кетем. Мен қазір аз сөздері Шулман үсті ақ тұман. Қазір сізге Ақсу баяғына бағышланған бір жыр жырлап өтеміз. Шешкелерін қоймай жырлаймын. Бұл жырның сөздерін де Виталия Агапов жазды, музыкасында рәхім етіп тыңлағыз. Саумы Ақсубай. Saumay
Аксубай турында жырланып. Ақтаныш турында жырламайбыз. Сарман турында жырлайбыз. Бұл жырны Виталий Агапов специальный заказ белән язды. Зухра Пашарифулинаға. Мен аны сұрап еп тұрмадым. Алдымда хәтләп жырлап жүрем хәзер. Бик матур жыр. Рәхим итеп тыңлагыз Мирхәдират сүзләре Виталий Агапов музыкасы Сарман алмагачлары.
Yaşandır konkursu diplomandı Deniz Şerefettinov. Deniz Şerefettinov. Rahmat qadrli do'stlar, rahmat. Daniel Şerefettinov. Yaşadı o bakımdayız. Uylanmagan, mıyık da çıkmagan hali. Tege, mahur olup bağlıtensi bilen gene britsiydi. Arabiyada gitmegen. Şimi. Bizning şeykini mavakırsiz. Qadrli do'stlar, siz umuman buyurchilarga, jinchilarga oddiy qo'shamas deymi? Mitingda turib, aytib chiqib. No, hadab to'shib deymi. Manda solda o'tiruvchi, balki ko'plarimiz meni biladidir endi. Mana bilmaganlarga mendagina informativ formada birindi. So'zlar aytib ketam. Menim kim ekanini bilib qolingiz. Men Seveley, Zэй rayonining Seveley degan ovulida tug'ib o'sgan g'afqadi ovul malaya. Vitalia Agapova. Senakni durust tutmaganga ko'ra meni ovulda qo'yib yuborganlar. Jamki bilan tutib salom deyim ekan. Mana menim jillar yoza boshlama, mening tog'ishlarimda g'ajatdan nik deganda menim jillar yozuma mana aprel oyida tub-tugan 2 yil bo'la. Şuşa yıl, 2 yıl içinde 38 jir yazıp taşlaganim. Xotin ayta 2 yıl içinde tutarasın bütün Tatarstan'a muzika aday. Edirek tutap tutarabız koşarında. Xotin bilen ikileshke arada. O bir sirek vaqtlar bolaydı bakın. Hazır indi qadrli do'stlar, har kim ishinde yaqin bo'lgan o'zingizning tug'an joylaringiz bor, bitinde tug'an ovullaringiz bor. Mening de eng birinchi yerim o'zimning tug'an ovulima, shul yerda Zэй ovuluna bag'ishlangan. Lekin men ko'pmagina Zэй Seveleyimni maqtab chirlasam da siz endi ko'ngilingizdan o'zingizning tug'an joylaringizni esga tushirib turasiz. O'zingizning tug'an ovulingizning motor tabiatin, motor yerlarin ko'z oldingizdan ko'rasiz. Rahim etib tinglagiz. O'zimning tug'an ovulima bag'ishlangan eng birinchi yerim Seveley. Seveley.
Рахмет, қадірлі достар. Енді қазір татар эстрадасына шыққан бірінші жырларымнан болған һәм сіз инде Гүлдәния Хайруллина башқаруында ол жырны күп мәртәбәләр ишеткәнегез бардыр. Һәм менә минем теге арба шыгыр, тәгәрмәч шыгырдан тавышлар белән тагын бер мәртәбә тыңлап китегез ул жырны. Хәзер инде язлар якынлашып килә. Яз инде ул мәхәббәт, чәчкәләр, гөрләвекләр. Шулай булгач сезгә бүләк итеп мәхәббәт язлары. Жерге ясlar байта гөрләвекләр шаулады, сыйырчыклар җырлар җырлый күңелләрне дулады. Моңсу күзләрең тутырып, нигә миңа карадың? Мәхәббәт тулларын минем йөрәгемә барады. Моңсу күзләрең тутырып, нигә миңа карадың? Мәхәббәт тулларын минем йөрәгемә барады. Сириннән чәчкә алып, алкышлар кайтырлар микән синнән чәчкәләр алып. Сирин чәчкәләрен эзләп сине көтәм иркәм, сине сагынып көткәнемне җаным беләсең дигән. Сирин чәчкәләрен эзләп мин сине көтәм иркәм, сине сагынып көткәнемне җаным беләсең дигән. Жерге язлар байта, нигә кайтмыйсың иркәм? Күңелемә утлар салдың, сине һәр көнне көтәм. Шауласын мәхәббәтем, йөрәгем янсын әле. Йөрәгем янганын иркәм, син дә сизәрсең әле. Шауласын мәхәббәтем, йөрәгем янсын әле. Йөрәгем янганын иркәм, син дә сизәрсең әле. Йөрәгем яnsın әле, йөрәгем янганын иркәм, син дә сизәрсең әле. Йөрәгем янганын иркәм, син дә сизәрсең әле. Син дә сизәрсең әле, син дә сизәрсең әле. Бик зур рәхмәт, кадерле достар. Кырмызы чәчкәләре. Сезнең дә ишеткәнегез менә 38 җыр дип инде. Ул сон түгел, сон ягыннан гына түгел, сыйфат ягыннан да бардыр. Ник дигәндә бүгенге көндә Зәйнәп Фәрхетдинова җырымны җырлап йөри. Менә Гүлдәния Хайруллина 4 җырымны җырлый. Зөһрә апа Шәрифуллинага монча шикелле мин тегеләү кәдә булгач салават әйтмәс шикелле тирләп китте. Теге майлар өскә чыга башлады ахырсы. Шуңа күрә бүгенге көндә соңына алмасын инде сыйфат та булсын, аны инде сезнең яхшылыгын, ул җырларның яманлыгын сез генә әйтә аласыз, сез генә тамашачы гына. Менә бу җырларны иҗат иткәндә, әгәр дә матур шигырьләр булмаса, ул җырлар тумас иде. Менә монда залда мин кайда утырганнарын да түгел әйтә алмыйм. Бу залда бик матур шигырьләр язучы, бик матур шигырьләр иҗат итүче, аның җырларын күпләрегез ишеткәнегез дә бар. Мирхади Разов дигән шагыйрь утыра. Аны сәхнәгә чакырыр идем мин. Мирхади, киләле монда. Мирхади, киләле монда. Матур шигырьләр язучы, матур җырлар иҗат итүче Мирхади Разов Актаныш.
Jey, Afgan jeli, Sabır jellari, Shumanız Doktuma, Qizil Milat, ham boshqalar. Mirqadiga rahmat aytib, mana bu Londonning kitoblarini padar etmeli. Jik. Detektivlar shi'rlar yozmasmi? Rahmat Mirqadi. Tag'inda shunday ma'lumotlar Rahmat qadrlıslar. Mana bu zalda endi, mana ko'rib turam, zo'r artistlar da o'tira, menda zo'r kishilar da o'tira. Mana men tur bayram ansamblining tub solisti yana farqi o'tira. Bizning yoqlar aytib qadrlaydi deb eshitdik. Dek mana bizning qarg'azorlarga zo'r rahmat. Mana Fanzila o'yinda o'tira, mana bunda Slava Arzamasov, mana bunda Rasimov deb bir teradagilarni biz. Ham sizning barchangizga da mana bugungi bizning birinchi shunday konsertimizga kelganingiz uchun ulug' baxtlar, qurushday salomatlik tilab, so'nggi vaqtda o'zini yoritib jilay turgan Nabiya opa Yusupova mavodi shoirasi so'zlarini yozgan. Ey Halima jarim bo'lagidam. Singine bir ferişte, ey kalima, gerisini benim kalemem. Baskan cürden çıkaram bir nefsine selimge. Ey kalima, gerisini benim kalemem. Baskan cürden çıkaram bir nefsine selimge. Güllerim güzel, seni siyem seni güden, girek mimim ağüden. Ey kalima, gerisini benim kalemem. Baskan cürden çıkaram bir nefsine selimge. Ey kalima, gerisini benim kalemem. Bulgan güllegin, siyudulu yüreğin, yansın eylesin güçün, yoluna düzermin. Ey kalima, gerisini benim kalemem. Baskan cürden çıkaram bir nefsine selimge. Ey kalima, gerisini benim kalemem. Baskan cürden çıkaram bir nefsine selimge. Kalima, gerisini benim kalemem. Baskan cürden çıkaram bir nefsine selimge. Ey kalima, gerisini benim kalemem. Baskan cürden çıkaram bir nefsine selimge. Baskan cürden çıkaram bir nefsine selimge. Bir nefsine selimge. Bir nefsine selimge.
әле синең җырларыңны яраткан, үзеңне хөрмәт иткән шәһәр мәдәният үзәгендә эшләүче барлык якын дусларыңнан сиңа зур иҗат уңышлары. Рәхмәт. Birinci jürçimiz Şollu Jürü 94 konkursu diplomantı etne yigiti Albert Salihov. İkinci jürçimiz Monlы Minzedeyatlarında doğup ösken Şollu Jürü 94 konkursu laureatı Nasime Devletova. Neni Yulduzчуговыз Turgay 94 konkursu laureatı Elmira Zaripova. Dördüncü yarışımız Şollu Jürü 94 konkursu diplomantı Oktanış yigiti Daniyev Şerafettinov. Қазақстан далаларында туып өскен жилде жидis kızımız Şulpan Gaymetdinova. Синтезаторда ойнаучы егітіміз шәкәріміздің тонылған музыканты Наил Мұртазин. Баянда бір тұтасыз ойнап тұрушы егітіміз менің яқташым Зэй жігіті Әнәс Марданшын. Әмінде сіздің құлақларını бір тұтасыз тыңғырдатып отырушы егітіміз Қазақстанда туып өскен ош операторы Александр Байниязов.
концертimizni olib bordi. Монлы Чаллы жыр студиясы жетекчisi Зэй композитор Виталия Агапова.